Mana Biyana. Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maisa. Aganan tay kumay di sa dinuman napapanantayaw. Agala tay iti payong, tapno di tay mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napod puno anagan. Ngam sakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, kani Rosaline Julian. Kasi manti ko na ni pagayam prima. Dear manang biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaan. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Dek, nana prima, na kayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Pasensya kayo nana. Ngam katawanan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, ag pinakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakit kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudan. Tiamok akit senior citizen kayo mutan, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen nak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages. Adan Kita taw tapno mamati ka sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka prima. Pugpug tulaang day manong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngimjak amo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na gitawin na, uncle. Kinisayan na titawin na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dabay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas gitar aramidan na. Pati bado na. Bado ti uping. Sas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak basta mabanog. Kabaulak pa'y ti agsuble ti maminli mamanipod dito yaging gay balay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di na mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tanta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Manungay ti ang bumatawin ka. Onak, 60 yan. Anya! Nek, manong,
Nagudong ka matgayam. Wain ka bagas. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw ha. Napuno nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw kalatan di tatag sabi tak. Umay ka kay nagtugaw prima. Saan ka rudan? Apaya nagtagulit ka? Si katirumbeng agtugaw manaw talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mo. Handa. Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat manaw. Nana prima, nadagsan samot ta bagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, dalagaan. Nagpigsa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat ngamen. Kabalak payabag katan ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, hiso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayam ko nga ang kasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak kag. Bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak kag. Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami di gayam mau. Taan nakagtulaangan ti bunyag di ipas ngay nanto nga anak da. Kabagas, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy ya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka iti senior akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sanak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itid gatulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manaw. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana. Day, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laong dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis mo iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana. Sabon laeng. Ha? Oh, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise. Sabon laeng nana. Kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati at kamakamu kayo. Ngam agpay suti bagbagak. Sabon laeng ti us-usara kan sunblock. Digdigos na kita agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapol nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agun kawayak man ti sumrag dito'y siledadwa.
Kita mantig gamit dayjay nga Esther. Imposible nga wan usarin na itirupa na. Adda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagang. Dahito di pagabasit. Lokatak. Amakan mo adda dito iti sikrito nga usarin na itirupa na. Kunak tuhupay kat. Adda kunak tumal. Anya ngay, di nakita ka onda gito'y gamit na. Ang amay. Anya ngay da gito'y. Tsak maawatan to'y na isurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na itirupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ah, ay sus, nalpasta na nagdigos. Rimorda ni Japanyo. Ay sus, makita nak dito yan. Isarak ka na gusto dito'y bag. Ay, agawa, tirumor dito yan. Nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Ay, kwa. Ay, kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin, tinaksapulan din dyan balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabten mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Incoming. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak namin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairuwa makiti atidog ti manggas na abado. Unangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pistoy bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga basit abag na. Bagay, ayun mo. Ay, disturbo mo day kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay matla makimarmari tis dayta. Bagay, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Ada ko ag! Apayaya! Labagag nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday Jay. Apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis dero pala. Ada usarin na itirupa na. Iso anak kinis ka bagays. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo itiday dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagay, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor ng bakit kung kunamakit din kanya. Anya nga rog nga ikay baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng. Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Tala sa air ba ng tirignam? Naggirabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramidal. Nasaya at magtanakapanawan di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabote. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, ala, agdi ako man abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamot kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya?
Oh, imposible Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat dayjay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan. Iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagais. Rimwarda ka di malay. Agdigdigos da. Nagdiganda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya, kat agayim da nga raud. Nay. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw, makigtot kan tao. Takasto kan ni Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Ah, Nakarkaron ton nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nung di tabukot ko, Len. Win Esther. Agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y rupak kan tangad ka. Apay kay akas to'y matang. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag nga rod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanday. Limtag to'y tangad ko. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil na Esther iti rupa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Adda. Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ha? Ala! Katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ayang usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan ko anang. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. apay naka-face mask ka. Kit nagpodot ka bagais. Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayaw. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? apay nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mon ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dito'y balay da Esther, tipag nagadan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran ka itigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kulak to mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa.
Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon nilin kanyak. Jay ka anak kam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditiriknak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imiimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan di pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti Tonggal Maysa. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang saan napudpud no anagan. Ngam sakmay na, hello mampay kini Judith Aradanas, Flora Aurelio, kani Jovelyn Garcia. Kastimanti ko na ni pagayam ibang. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahil kapadasa kat napasama kini nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar, kat siyak tinangaw-awer kadagiti dua nga anak na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakad kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mangaw-awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahuam. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod ngaw-awer idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tay bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan kan, fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala, mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rod tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar? Medyo adayo ngamin dito yung lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginnawid. Marigatan ka no aginnawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day di alalaki. Awan serbi day jay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip day di alalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punso lakay. Bantayam man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe ak. Inak ituludan itinatengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw.
Busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawin ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaikaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang Mau. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumuta. Ipadawat mo iti bus Mau, no di mo kayat. Aywan, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaburing mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa no siya, tananang nak. Ah? Ay, sige. Ingkay aglanguyan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Nay, agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adoy ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang tad, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay, iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang itapukot na. Igawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan day talagayam. Kaano aya, Rodel? Inton umay alawas ay nana. Ngamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking?
Wunda nagmun ay sa anak mo ta chismosa. Ken amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, jak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbali ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawot dan nga gatas. Ken agbirok da iti naimas asidaen da. alang rod, mabit lang ta kasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldo. Wan nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga mapayakasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga min ti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtignay kan pa nagsasaunang. Nakita ko nga min kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka amangala iti sweldom. Wan nga rod, nga awatak latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawer kadakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Jaklaim pagaraw. Huh? Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami bakit, Rodel? Wala ron nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamatan, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid no madamdama niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibagaak iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas dayta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop tirignakin ka, idi intulod ka. Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak mo kan. Ay na, dinakman paglulukwan si Rodel. Jak mamatay. Bakbakita na kang armanak. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dayjay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidon dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakuton. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaamuan ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta.
Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, Ebang. Sige man lang. Wunin. I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga... Pautangan na mamut nga ro, Ebang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka. Ngam kwarta adagos ti ibagbagam. Pasensya ka na. Nairan na lang. Agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas di anak ko. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodail. Uray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkal na ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-sub litirik na iditin ijira. Ano yan? Nakaring kapay mo lang, Ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka ka din. Tal-alaag pa'y latiturog ko. Maturog ka kidin. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur mo nakmatun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod matun ni punso. Ay, so, nagalastiro pa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi matikurar at tirupanan. Inak man lagi tayo ijay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y lati sweldo, minanang. Ibagam itibus mo taala itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Ganun gayam, amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyung dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't laang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta. Sweetheart. Agyaman ak, sweetheart, ha? Magkaktaping-ping mo, Ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo, Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitan. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukota. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti ayan na ilikalman. Ingka man mat agtot bras punsaw. Nagdang si tisang awmak. Kan nagdigos ka man man. Nagandod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan Ibang. Ibang-iba ka na Nagbalin samot ka na sensitibo agong mau. Kita amat na kita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga rayta. Tanapan kami nagsimintaw. Sana may katadagaw. Iso akas lakataptapaw. Ayan ti gatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadelay ka na. Aniya.
Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Mala sumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kaduada dito balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutong ket aglablabay dalay ti asukar. Takunamot jay inam nga awan might ited mau. Anya? Sana pud no day tatang. Ket no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang ak pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya, ay naglokaon. Pangip ipanan na nga rod nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaig. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Kat, ada kadwa na lalaki. Anya, asinaw. Ni Matrudel tatang. Ah, Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw kan ni Roday. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kan-kansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makat ka, isumot ti panaglalakim. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitapunso nana. Di yu sinaan. Sika nga ron ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong agchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanya. Unto nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot at dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw, ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yun ti bagbagiyo nanang. Di kay basta mamati iti bagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Wine, apay aya. Ay kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat ti aglutaw, tasyak ti para palengke.
Ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumet lang ti pagpawpaw itantanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insorat warin nos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyanan! Hello everyone, manipod kanipagayam tayo amayra saan napudpud no anagan, tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan da pay ni Kabsat Arnel Kadingan, dita Mountain Province, Bakari. Kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam mayra. Dear Manang Biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan ngagtrabaho yad adda namat ti kumanuti kat pasaray agtalaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasya kun ti mapan manggatang. Basta ikandak. Tanak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubli ke balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ke nagmaya tibiyag ko balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agdan niya po nga naggapo di hili bakay. Kaya uya manay. Wen nga rod, napanisiguro manin naghalo-halo Hindi, nene. Linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, sigura daw. Aguyak, tumanan niya paong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Inuutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-danom. Taglabaak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Manjak. Kababayin. Basta laba. Kita ni apong mau. Maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day kaalakayin, ay ha? No anawam, kaya dada naman. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ingkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Iso nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Papanan nyo man na ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay.
makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kaya ako nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Adda pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung napoy. Kain ininong kwada ng ngamiti ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dito lakay ay. Apong, ing kami manen agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayon. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wain, danag mo na ya. Dituyak laeng. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Abu gaban tagito abu os tanay. Napunudan ditaw. Ay sos baybay-an nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatinag kayaw. Saan tanapabamo dito ya kayaw. Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi day tawalis ting-ting. Kabugag dagito ya buos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Ay! Anyangay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natinag kayaw manong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subog to mga min na di alakay. Nyangay. Datamanan ti mapirwisyaw. Gapoy ti kaya nasubog na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Mabalin la danogan. Dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasoron tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan kunakmet. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer. Si kamot gayam. Sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, ti pan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maited ko. Amumot ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah. Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha. Apong yung may dayjay. Sa mula ni baka kuti apo ko na. Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw. No, diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pa gananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pa gananaw. Gimday di Apong si Bastian, nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma laang. Mala, di kan agrurod. Tarumaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Sigun mo na nasingpetak. Saan kuman anatangkan ti ulo yo? No anya ti iparit ming aramidan yo, di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mira, awang mo ni Apong iti silid na. Anya, napanan namanin nga.
Ay, nya pa ingay. Rimwar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamatan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasuran. Tungko nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaaminan ngam awan ni Apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad nga agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang taalaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain? Ha? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pait. Kita lang Ni, addamat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya ko kwanyo aya. Rumwar kayaw tas ang tenda kamain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasabden ilalakay. Amun tano asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Ay. Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa ke isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadlay kayo. Nagulimak ka. Sa nagaputala kaya kon. Kawang karbengak ang mga sawa manain. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong. Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramiden niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Ket agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden namay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutan. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kasto'y nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigud markit ding agat-gatal na ito'y basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, tayo nakmasahiyan ni darling kau arosauro.
Bagay. Adanadlaw mo kanya paong. No siya ka adda. Ha? Anya day tangay. Manipod adda dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa arum-rumwaray. Isong adda mo pagsayatan ti panangasawa nan. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo no daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawak ag may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsa no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Ming po ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya ayo tiyag kasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa Wilmar. Wen, no kaya yo ako na yung na jay do amanok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apaw. Ibagam ti agpaisaw. Di ka liba. Hala, Agpay sumatibag-bag ak. Elmer, agap-apan samot na Apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasatyag partner day ta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay at kinabilda. Lakayin niya Apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya Apaw. Tiri-tirak to patatangad mo. Ay, saan ka di akastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidahin. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang tiyang partner day ta. Basol mo, babaero. Dajay ay. Pa'y tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agayan na ya. Pa'y ngagtumpa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki dyan sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na ki na pimpintas kami ti siya. Naday ka nasasawam. Umay ka man. Nagbakala na haday. Elmer, agreeing ka. Elmer! Apay aya. Da Apong ken Nana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Daraseng. Ay! Ibatam ni Apaw! Umay ka man man. Hindi na bagay na tadya makangay sa mata. Napiksa kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na Apaw. Mapangkay ti ni Mayra. Wine Wilmar. Ay, anay ko. Apay nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ka napunta. Siya! Tirina, dito ilobaw nga. Siya! Ti kabaknangan dito ilobaw nga. Apay nga, nagsalamot tayo. Delikado ka ang beta bakit. Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan. Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito. Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, Apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apawk. Jak maamaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda dadya babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawan. Sorry, bakit?
Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko, igidgidan damat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Myra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwada ti agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngem saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida tadumteng to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Myra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen.